Dobro večer i dobrodošli u moj novi video. Pitate se čemu ozbiljna tema, ali tako? Pošto vama nemam svjetla, moram ovako da snimam. Znači, današnja tema, sad je 1:30 uveče. Znači, hejt pojedinaca na internetu. Bukvalno. Znači, vi nešto radite, na primjer, snimate svoj kontent, uleti armija nekih majmuna, digena, djece, konja i tako dalje. I bukvalno bacuje vam hejt. Maš, ja ću tebe hejtat. Ti si ovo, ti si ono, znaš, ponižavate, bukvalno. Prvo fizički izgled, fantažno. Evo vidiš moj fizički izgled, poli me kurac. Ne sviđa se, okreni se. Znači, bukvalno. Dalje, znači, počnete na YouTube. Bukvalno, počnete na YouTube. Normalno, dobit ćete ljude koji vole vaš kontent, kojim je zanimljiv vaš kontent. To je logika. Dobit ćete osobe. Znači, te osobe mogu biti ljubomorne, bukvalno. A mogu po nečoj direkciji da vas jebu, znaš. Znači, ima i to. Sad, ako ne možete tu osobu da smirite, ili te osobe, izmakni, ja sam se izmakio. Znači, ti mene izvrijeđaš, onda rekneš, to je šala. Znači, ne može. Onda ti spominješ moj kontent, ti distrekove, ti rap, ti vrijeđaš. Kako moje ne možeš, znači, pored to vrijeđanja kontaž. Dalje sad. Znači, dalje. Sad je 1:30 uveče. Ovdje mi bolje ima svjetlo, znači kontaž. Bukvalno svjetlo. Ima vam prigorila sjelca. Znači, treba te stvari raščlaniti u životu. Ovo je samo jedan probni video, probna uvodna tema. Bit će još tema kojima ću rado pričat. Znači, ima dosta toga. Ali eto, ko počne sa YouTube-om i upadne velikim YouTuberima u oči, našim balkanskim, nek čuva leđa. To kad krene na tebe bakarna armija, ova armija, ona armija. Armija mama jebača. Da nije baš lako. Ali eto, to je to za ovaj video, pa sretno.